First of all, Tini media friends of Belekana Hambai. Okay, Tini Ozagawa Kwplai in presence of Tini, the promoter and spokesperson, come Tini Katal MDC, Maharani Chelagangni, Tini Honorable Tini Sir Sike Jamatia, the Faizak Tini Honorable MLA Sir Pathan Jamatia, Boroni presence division to Tini leaders on the present division to Tini Kwplai Manning Kanke, Omorpur RD block about Tini Dalax Habzon. Ni anda ro jotto bisis atrota je bisis tomoni abno tei tini kok chaplai mong panda kok chaplai mong khangke bus kamo chini bisi elections onek bosor pore chini bubagrani hanbai belekana bubagrana hambai ma yaparo 10 years election khalai jak yake tongmani je grassroots level e chini je democracy no mathagi bondo khai to nijamani abono bubagrani phanni bisingti boke simani bisingti Kwplai ngai bus kango je bisi election na nai tongmani a jagao je edisiwo chungno chung je Kwplai ma haikai bisi election no haina hai tawi sati promoter Kwplai khlaina ni bagai chung tini o jagao leadership rogni joto bisi level di leaders grassroots level di leaders bai chung Chaplaikha Chaplaikha gas scrutiny bo kisa misa khalaikha khalemani bisingti abo clear no je 18 ta bisi ni bisingo chung majority jaga no almost tabuk jora je tini scrutiny paimani bisingti 15 to 16 jaga chung Kwplai nai tai tinta jaga je 50-50 to ma jaga chung clear khairi nai anke je clear bai pore to chini je RD block je BSU to chini nong nai abo to 100% guarantee anka obna sanu mo chung je lukurok no janjani tabuk sa asol chini democracy phunungani jora tang hangke ni parani elected members no nije na songi rohonai ni parani ni amsani ni kamini ni bisini je leader ni bagi kok sanai ni paran bagi kok sanai ab leader sono nang board bi mar hornai haine bagai norok jotona ang koijao jate haina hai je bubagrana logiri ma haikeno thangnai edisiwo chuno logiri ma haikeno haina haitaisa te promothana logiri di chini elected members ni chu khai chung chini elected members grassroots level lo tongnai MDCs tongnai MLAs tongnai aba hai khai chung tebo kaham khai para level jola khai chung thangai samkhlai manani actual je development chung grassroots level ro thangit langnani bagai chung kaham leader songno songnani nangai bos kango amon bagai tini kuthum laika ke belekano kaham outcome belekano kaham result mannai ge chung suru sominos opekha khali tongo je bisi election buhu declare khaine nei declare khlai je khangke o jaga chungno chung haino hai Kwplai nai abo chung saimano khangke kisa report mamane bisinti tini BJP ro borok chennai hine saimano man bagai borok koyekta plan choli tongo khnaka je chini blue settlement no tlangi deputation rinai borno katal bisi village committee nambi rinani bagai gabo khlai deputation ni madhyame khlai o bisi election bondo khainani borok chesta khai tongo ke ani proshno hangke jodi se borok blue settlement no katal village committee khawi rinang hangke chini edition hoite gazette notification chung kabama katal bisi nambi rijak abone approve khlai ridi tang abon borok kasawi bondo khai toni kaba je katal no bisi nangi tong hangka abone approve khlai ridi chung to ready tongo tawba hai borok chesta khlainai chini o bisi election stop khainani bagai ani bagai chung jottono krak khansa ke ma tonga nai ambai bo jaga thayo meeting lainai abo chung meeting kha chini o Tiyari Mairang o jaga katal dalak bisi office go bisi office tongo kacham o jaga na chung committee hall khai tabu use khai tongo o jaga chung khlai